Patisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Uba bantai lang jaran, kakami jong u kakong Gladys jaran, uba kilang star rani, bat u presiden jong ka VDP maukeneng uba belan star walang. Kila mudui daka ijhar syaki pulet ka soyong police outpost, daka bakeno ba hakakat praterik unailar arajar arpsan, hakapor arsiteng no ophaisngi. Kilaingot kibriu kibalatip kerteng, kum u arbok karengi, ubat scam rani, bat ukit ne lang karengi, kibadai na kasinong maulintho karongoy soyong. Ha kajelam jong urang bokwari na kasinong maukeneng kilawan berngem berset ya ubantay lang jaran. Ha kajakatari bela jong u, hawas tau maukeneng, bat kila syola dad ya u na kibenta jong kakhli u rendang. Kakurung bat kila dungru da usyabi kali na kibenta kakhmat bat hadian kata kila rabor ya u da kakali maruti kabadon ya u registration number ML Not San E Not Rio Sau Iway sya kathan soyong bat kila berngam ban penyap ya u bantai hawa sampred soyong. Henry layo ban pelaj im ya u dagit khot jong kaseng CDP maukeneng ha kasinong maukenthai wa ling nu soyong ha kapor lai beji namar ba kidang ap ya uwei uhmen jong kitai ki laingon ban let peniap ya u sya katai kejaka. Kini ki bang mudoy ijhar kila kerpat ya ki pulet bakin pensitom ya kitai ki brio katkum ki kendon jong kaan.